Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Dkhot ka kenhuan belanyo bean ke Hnlc. Ubalawan Pyndem yelade ude ubelatip kerting kum Samuel walang pak sentiu ubade na umpo win ke bahap hamaula snai outpost Ribhai district. Ka office ke Director General of Police ka pentip ba Samuel walang ulawan Pyndem yelade haka arpusan tarik rempang arajar arpusan hawa SP ke East and West Khas Hills district. Haka jing sandan lang ki bahayeng hasem jong ubat ki bor penyat shnong. Uni Dkhot ke Hnlc udairu uba subadon ti haka jing pen bethai bom IED haka jaka yeng kali hajan themmetor yo maulong haka khandai tarik leber arajar arpusau bot kum juru udon ti haki wipat ki kam pen bethai bom haki ni khandiat snam baladam. Haka jing toket u ula pla bama ubat ki wipat ki para Dkhot ke Hnlc basa ha Bangladesh kila don ti haka ban pen biet ki samla ban rung Dkhot shakani ka seng le no haki ni ki arsnam baladam. Halor kani ka jing pla jong ki Pulit gila pendrung mukat duma hapo ke BNS bat saat Ngut ki wipat ki Dkhot jangan ka seng bean ki badon kti lang ban pendrung Dkhot ki samla bat don kti ban bu bom IED haka yo ha sning haka khat ar tarik risau arajar arpusan kila syakam na sning bat ka jing toket yakini kadang ya syakmat kat kum kaan.